mana kelulu tiang purun persangge kadi mangkin nyarengin ngatur aya duaning lulut demen titiange ning awusan ya maring daging sastra aji pemakas waktu lulut orumaket ora semanah titiang ring kecapi ngaji nih ring daging sastra aji nih Wangka ngawi gitu rasa turuning ayang titiang kewentenan titiange melarapan antuk pangkah pongah hoyak di titiang awinanki nyarengin ikut risejeroning ke sekar gitu kan dimangkin maka sakemawon iya diastun ke kadia sapuni kekawin tenan titiangi sakewalu antaja sumuleng sangkane suwayu wakti suwakti manah titiangi maju ngeri kesangiang para mekawinnya sane pacang kopidarte kapung ngelangen titiang sekar gitu wantah je daging cakepan mahe barat ini ya. Dia anggreni kejagem mindar ceyang
kalaning mino kadite dia anggereni pinake dude ngaturang guru daksina punika kaleuy dia anggereni kautus ngaturang guru daksina mareng ida sinene punika boya joenten tios paraya kanto majeng reng ide yang maha guru nabi sane kasu sedina ingyan punika majeng ring ide yang maha resi sane sampun kasup ke janelo kering jagati ide yang maha resi darone rike ring Astinapura mojar bamba sinareng sam kaweten titiang mangkin cerita ningyan punika kalaning mangan di kedani bambang iklawieu dia anggereni kendani bambang ikelawi mau pajar ring rabin dani dia anggerin udah hadi rabin belini di
Ani setade ngawosan yang lulut kayun belidi. Doaning dewa Tuhani side nyelimura kayun beli kala ning beli nanang kedu kita nanti ya kade sat-sat jiwa parimanan belini sat-sat pengantungan urip belini tuah jiwa sat tirta beli setatu tuah ini ngawusan yang rene pikayunan beli ini bile-bile iya rasa yang beli idewo risasa tirtu sanjuan dia pamortine risasa pemetuan giri wadune dewe dan awinin ki anak buka beli sing jetan doh tekening idewu doaning sing jewana-wana kenyan beli nyinga buat kejegegan idewu bilek ade apa buan lantas pet para dikala ning dewo suwud mesiram suwud bersih ora selempor kayu beli nyingak ini dewo Zena
Kelistuayewane dewo ni Cina dan sidewan lakar nyamen pade meh-mehkan wiatek uwe dia dari ini di swarga sing nyemani mesanding kelawan ini dewati ya